روناهی تیوی ایرو جارا کدن جه هریما شهبایه با آوای کی زندی عمل پیشبری ونه بینرین روناهی تیوی دیدم که ده کو هر کس لبرجواندی و سیاست خوا حیری مایه هر کس دفکری به چه رنگی برجواندی خوا لباکور و رجلات سوری به جه بینه ایرو به هزاران انگو به صدان زاروکین باکور و رجلات سوری ده سرمایه ده دمینن ده انجام کوچبریا بزوره کو جبر ایریشین داگرکریا ترک لسرهریم وان تیرا در باس دبن ده همان وقتی ده ترکیه و روسیا دورین هفبش درد کهون لی برتکین گل حیرس و کینا گل باکور رجلات سوری حیرس و کینا زاروکین باکور سوری هر کودچه زیده تر دبه لهمبری وان دولتین کو ایرو هریمن باکور رجلات سوری را دستی ترکیه کرنه کو ایرو چارانوسا گل باکور رجلات سوری خستنه دست دولتا ترک آداگر کرد کو تنه کشتن رواندن تالان کرن و هر وکیدن جکریارن دجمروی دزانه ارمان جنوی این سرکه جخوا تخیا کرن تنه ارمان جاوی داگر کرنا هریمن باکور رجلات سوری و هر وها دوباره کرنا دیمنن کو بریا سال اونی وکه لعفرن هاتیا جیان کرن لوی درجی و یکه پک بینه جوه زیدتر ایرو ده انجام انگو پشتی کو دوریا هبش ین روسیا و ترکیه درکتن و لکوبانه کو جاری دویامینن ایرو گریان زاروکین باکور رجلات سوری او دوریا بکوران پیشوازی کرن کو ابیک دنی شاندان حیر زوکینا زاروکین باکور رجلات سوری هر کودچه زیدتر دبن اف برتکن گل و بچرنگی اف سیاست و روشا هایی لباکور رجلات سوری و گوهارینه و بر و کدر بر روشاهی ترکیه بخوا و روشاوی چبه ددما پیش ده و لبرنبری چارانوسه کی به چه رنگی به اما دریا خلق خوا یا ایرو را نقاش بکن لید سری دا میوانن کو به مرا لوی داری حاضر اما بوا بدن ناس کرن به مرا انا بریز نورشان حسین اندام مجلس عفرینه هم بخیر هاتنه هر وها بریز زغروس طولدان دیساجی اندام مجلس عفرینه هونجی بخیر هاتنه هر وها بریز احمد سلیمان اندام مجلس شیراوه هونجی بخیر هاتنه ام جگل ودا دست بکن شخواد چارچوبه گشتی یا روشه هی کنه حال با رجلات سوریه یعنی پکته شخواد خیال کردن کو ارمانجن بچرنگی انگولیستوکن بچرنگی لوی داره تیز وراندن ام تخوازن زیادتر دوی چارچوبه ده هم بنرخینن هر وها بطایبت درباره سریکانی و تل ابیض ده یعنی استراتژیا وان هریمان جبونا ترکیه چیه ام تخوازن سری ده هم به جمرا دیار بکن کرم میکن باش سپاس بواجی نه طبعا وقتی که هم روش گریسپی و سریکانی تین زمان مجار نتنه چتگی تنه هیچ خواستگی تنه دسری دا روش شاور و جغرافیا ور جبو چه مهمه و ته چه معنی ورا جبو چی یعنی که ترکیه بدن ترکیه تسلیم به ترکیه بکن رادس کرنه که با یک چی گریسپی و سریکانیه هر سه کانتون میکومد خواستن یا جنبیجن روجاوای کردستان که هم ناولید کن باکور رجلات سوریه جمن بجه حیات دیر که دیر زور رقای به شکل که آرام جیان دکرن اوا جبو ترکیه و هولبند به نگونجا بو دخواستن پارچه بکن یک جیوا آرمانج بو پارچه کردن باکور رجلات سوریه جهف او یک هدف بو هدف دن سریکانی و گریسپی و طایبت تل حلف لوره گندی تل حلف ویا چاندکی کوناره ایرشاور کرن ایرشاوی چانده کرنه چانده تل حلف تنه کرنه و آرمان جکیدن بو جوان جین مهمتر جبوان وکم زنم ادلبه بین برچه ها ادلبه اتفاقی که وان هبول سر ریه دولی که قانون تجارت خوا برحتی بکن همان دمه گرسپی و سریکانی جی داوید دیگه ریا دولی ریا ناف دولتی کم ناولید کن
هواجی دغاستن آرمانج بکن تخن دستی خواب من کنترل خواه کن کانون تجارت خواه گور کیف خواه بکن مصلحته که برجواندی اون تجاریه دور دا پاروکر نک یعنی ام اوسا دخونین سیاست کو هی ام اوسا دخون کو پاروکر نکه دنابرا کیو کیده نابر روسیا ترکیه و امریکا دا yani hal ali ki binir em libin bala xabidne Rusya ve Suriye per zede hal ali min biju kobani bicedkin. La alidin Amerika careki di vegeriya halki dere bicedke dere zore qamışlo deri ki halve dere per zede bicedke. Eri hezin xaşan nezke kobani sırrını bes caradik şandın. İper esas merkezi van lüva dere. Anavand Amerika'ya lüva dere. Dere zor, qamışlo, derek, lüva çerçeve şeddade. Orta navin navand mine. Ki dere Grespiu serikani. Grespiu serikani ji radesti Türkiye u çete mi ve gere doykirin. Yani lhaf parvakrin neke. Va ittifaqi ki gor berjevandi her sehizane. La ali ki Rusu nizam, la ali ki Türk u çeten kha, la ali ki Amerika. Peki em beji bepirsin biraz Zagros yani em bejin jibuna yanci giringiya min beje jibuna Rusya mesela te çu atayı. Çiye. Her vaha giringiya em bejin herimin ditir jibuna cihen ku Amerika hiro le bicihd be giringiya wan da veranci jibuna wan çiye. Onun hina ki bir mecali jibe hasbekim baş. Na Amerika jibir nekin proje ki wani despeka Suriye'da despeka serhaldanên Suriye'de şuraş Suriye'da de despeka da proje ki Amerika hevu sünneyin hatta navli bikin Selefi behezkirin bu. Selefi behezkirin beri Amerika و Katar و Suudi و Türkiye sersekinin perverdi wan jil Katar edkirin. Vakti ku ser neket raun perverdi wan li ku kirin li Türkiye kirin perverde bike biçek bike و bişine Suriye. Hewj ser neket dawi bir reki şerri Kubanira Amerika ha Bakur Rojat Suriye bicekir. Em dikan vej bejin yani ihtimale ki pirmezin he erişin Daiş'e ne tane Türkiye piş bu Amerika jil piş bu. Devakuj bu xar reveke. Eva proje ki Amerika'ya Sünneyin Suriye behez kirin. Naha va proje hin tekneçuy. Hinci Amerika fikrandın xada Sünneyi Suriye behez kirine işte yek ji va parçayı siyasete var. Kresipiu serikayı da xapaşta kişandın teslime radesi Türkiye çeta kirin çeteyin Sünneyi Selefi kirin. Radikal kirin. İslami radikal. Va proje var. Dve proje da 5 kuda Türkiye he 5 iş qararat ke Amerika vakti kuduce neft yani em nef ve bavari dana ku jibu neft Suriye wara xabci bike no proje Amerika ve kidin he naber Irak u Suriye u nezke Türkiye xabci kirin peşil İran'a girtin. Yani je projeyin aburi zidetir mruft kari yani beje خطرين بتشرنجي احتمالك وبيك وارن مثلا ام بيجن خطريه جوهرتنا ديموغرافيك ببيرنجي و نيتشكر Zaten hezayine sunna çi sunna bilci gidip cekerine. Lukuke cebikin. Ciko tahdid kirin ilip cebikin naha Grespiu serikaniye vakti ku sunna ejder ve hatni hani çeten radikal ku cebikin dixazay xada demografi te gohartın. Te gohartın ve demografi ve coğrafya ke biguherin. Akid kesin am bejin demokrasi de Paris'in Suriye de Paris'in yani Kürt am giz zanın herkes zana ku de bin siyah Türkiye u çatada ne kajiyan bike. Eder ke vecure. Ki vere şunu işte eko Türk ve Amerika da gazne vere şunu. Devir da Suriyeci, Rusyeci muafık yani. İttifakiye he. Bedengiye ke. Bedengiye ke Amerika tabi vakti ku derezore digre, derezore dimine ne tenec bu nefte. Neft ek her ku belki derezore bitire. Ama derezor و در دور درزوره ریا کو ایران سیاست خا پیش بخه خط خا شیعه او هلال شیعه کم دوجن پیش بخه پیشه وکی بگیره امریکا دغه پیشه بگیره جبو روسیه مثلا روسیه من بهش پرگرینگه يعني از ببرنا ازتا قلتنا طيب ببرم برز نورشان از وی بپرسم يعني شخو برز زغروز دا دیار کردن کو یک د چارچوبه ارمانجن رزا ارمانجن کو دا نشاندن یک جوجی ریل پیشیا بر فرح کردن رولا ایران ل سوریه چما ام بیجن اف هزن هنگومان چه روسیه دبه چه امریکا دبه چه اسرائیل دبه يعني ناخذن
امریکا اونگو ایران لوان دوران او سروری خبر فرحتر بکه شما ریل پیشه برجواندین ایران جدی گرین مادام دنا خود ام بیجن هریما هی دابش کرنه شما رینادن ایران يعني تشتاكو تاخو كرن بري ضهات ناس كرن كو دو قطب للدنيا هنا يعني دولة هجمون دقوتن حلفة الناتو بسرورية أمريكا وحلفة برماهية حلفة وارسو بسرورية روسيا أما نها أزمة سوريا دا خياكر وبري ويجي خياكر كو دو قطب تننا الدنيا ده قطبك تانية أوجي قطبي كابيتاليزم قطبي رأسماليات بخويا يعني دفردا مثلا هركس دبيجي ترامب عميلة روسيا ولا أمريكا يعني ريفابريا أمريكا دكي اف بخوا يعني تي چن نشان ده كو بقشتي روس وامريكا واسرائيل وهذين هجمون يكو يعني ريفابرتيا سيستم كابيتاليست نظام الرأسمالي العالمي دكن افنا قشتي بهافرانا ياكن وغرفة واني عمليات ياكو السر الشرق الاوسط قشتي نخشريا نو افا بكن افا يعني غرفة وان ياكا اري تشتي ام ناس بكن يعني مخ ناس بكن هجر ام بيجن باندورا كي بتشنجي قيل السر سياسة وان ديك برجوان ديون وان نها هجر بخواز النخشريا يعني نخشريا نو يال سر الشرق الاوسط شي بكن دفي الشرق الاوسط تشاوا بلا وازبي دفي تهيز د الشرق الاوسط دا رجلات نافين دا تهيز وك ايران وك تركيا وك مثلا هيزن ديمقراطيكي يكون هاد درد كافن بريفابري وبيشنكتيا كردان دفيت تنبن جبركو كابيتاليزم وصايا يعني لواز بكا بارتشا بكا وبالريفا ببا جبوي ويجي امريكا دردوي ايرانا يعني ايران تقص لواز ببا هيزا ايراني تقص لواز ببا رجلات نافين دا او قص ويكربي يعني هي زيدتر ريفابرتيا خول سر الشرق الاوسط بكي ونخشيريا خو افا بكي تركيا جي شرق امريكا اللي همبر ايران اشكرا تاخيو كن وهري ضويجي جزاكي هري مازن يا ابوريب لايران خص يعني وخستنا تشوا بكن جدا سبيكي دخازن بريا هيزن هرمي يعني هرما هرما سوريا ده هرما دردور عراق لبنان وان درايا دخازن بوان هيزانا هفدو بدن قتل كرن دخازن هيزا هرمي لهمبر ايران شربكي يعني جارك دن وقت تشوا يعني شر ديروكي يا نافبرا تركا وكردا ده هيا دخازن او شر ديروكي درباسي ايران يجيب به جبوي ويجي نها ام بنرخينن ام كارن بيجن يعني امريكا دردوي تشيا تشاوا ايران لواز بكي تشاوا هيزا تركيا بخي بن كنترول خدا نها اف ري ذكرنا الهمبر تركيا كو افقس كريار دجمروفي بكي افقس داغر كريه لسر خاكا سوريا بكي افقس روشاوي ناف دولتي خراب ببي افا ريداينا شما ريد ديج بو جبركو دخازي تركي توريط بكي يعني بو ورطيني جبويكو بيجي اشتاد ديكتاتورة وري ناس كرند اوروبا والدنيا قشتي دا كو اردوغان بخوا ديكتاتورة ذاتا اردوغان ديكتاتورة اما امريكا دخازي في بدي نشاندان امريكا دخازي تركيا بريا فان كريار دجمروفي بريا داغر كريه بريا افقس تشتي كل سر تركيا زيدا بويا تركيا فضح بكي تركيا توريط بكي وبويريه هم تركيا وهم ايراني لواز بكي جبركو هردو هيزن مازن انكو درجلات نافين دانها يعني بدنگ ودانا ايران وتركيا يعني بريا امنها شر جهاني سيامين دانا هندر سوريا دا تجيان كرن بريا شر جهاني سيامين هندر سوريا دا هردو هيزان لواز بكي تنا بكي يعني ام دربسي قال برز احمد ببن بطيبات يعني د شرشفه يكون ها هاتين الخاندن از خازم يا بپرسم شخوا د سپیک د جی اردوغان هر افغوتن کریه سه ارمانجن خاين سرگه جی اریشن لسرد سوریه تینا کرن چه العفرین بو چجی ام بيجن لباكور رجلات سوریه اف بو یک ام بيجن پاراسنا اولهیا سینور یدن و گراندنا 3 مليون و نیف کوچبرین سوری و یه سیستیجی کو اوجی شر تروری بده مشاندن نها هری داوجی پشت کو ام بيجن هری من سرکانیه و گرسی پی هاتا داگر کریه دخوازه او کوچبرین کو جکنگی دا پروپاگاندای ویدکه وگرنا ویداره
و اف یک روشه که به چه رنگی جبونا وی هریمه بینه دو وقت که ده کوته زانین نشتجهن هریمان هر دو هریم گرسپی و سریکانیه لچاری کوچبری بون ده انجام ایریشن هیده اردوغان به ویگا ویرا خوازه هین زیادتر چه بده مشوندن راستا برز مزگین سری ده سلا برز بو تماشاوانی هیجا بو میوان جی دویدا براستی جمهوریت به بندر خینه انجام ترکیه یا جی سیاست ترکیه یا جی پارتیان کو حکومت ترکیه ریود به وقت دفعه وقت پارتیان کل ترکیه جی هفیه مرک مرکانم به وی بندر خینه کو فرق هیرو کو شری کل سری کانی یا جی گیر سپیت مشاندن اجی فرق نابرا و شری و داگه کردن عفرین نینه انجام یکه هدف یکمین جبو یا کشخوار ری وکریه جبو شری تروری بکه یا جی تنکرن هن هزین کل و هرمه یا کو اف دسپیکا شورش سوری ده اف هرمه کی به همو پیکاتی کل ورژیان دکه هرمه کی به اوله لور هاتیه سیستمی کی به همو پیکاتی کور هاتیه روشکاندن و سیستم خارج ری و دبن اویا خواستن اساس دربل وی بخن یعنی هدف و ارمان جوان نکو شر تروری بکن نکو شر اف هزین کو مینا حوال مینا برز زاگروس بحثاوی کر اف هزین رادیکال یا جی هزین مسلمان سیاسی مرکانه وی بنرخینه هدف و ارماج نه اوه هدف و ارماج یک کو اف گوارتنا ديموغرافيك دهندر هرم ده چه بك عيني گوتشتي كل عفرين كريا مزري كل سري گل كرنا قتل عام كو كرنا كشتنا زاروكا كشتنا كاسن تمن مزن دايك و بافين كل ور قتل كرنا عيني تش دخازل فير بك مرا اللي كلاكا في گوارتنا ديموغرافي هدفي ويچيه دخازه جانا جي يعني مرا كان فيجي بنرخينه هدف ارمان جوي جغرافيا جي يعني جغرافيا ور اهميه ور استراتيجيه ور چو اول نرخان د علي ابوري ده يعني اصلا ده افشر كنا الفرتنا كرن همي شر مرا كان بنرخينه شر ابورينه حوال گوت يعني شر كو رسماليات في ريفدبه نا تشتكو مرا كان بيجا شريك الادلي بجهاتيه مشاندن شو مديت او مرحله هتا يعني مرحله هتا مشاندن حتى ريا جيشنا ريا دولي ياكو ترى اوبريا خورت بكن في عيني تشت الورجي انها تي مشاندن يعني خازن الورجي ريا ابوري جاش بكن دوره هني تكنا مصلحته خوي الشخصي يعني برجواندي خو يعني از فيجي بفرسم تشتي بالكش اف بكو تركيا دريا نتاوين يكبوي كو هري داوي رايدار نتاوين يكبوي در باسي تركيا ببو قاش جبوني قاش كرنا روشا هي لباكو رجلاتي السوري لو داري امبيجن اردوغان اف بشنيار كربو كو دبي دميدا كوشبرين للسوري لتركيا بقرن او دبرن كو ما قاشو رزقار كريا لي تشتي بالكش اف بو اشتاكي دريا نتاوين يكبوي ده دخازا قافكي بفرنجي بابيجن تركيا دخو ارمان جنوي برجواندي نوي ينهين زيادة ترتشنا رسته تدي حياه كرني يعني جبو اري هدف ارمان جوي تديت بري فيجي دمكجي دورين هفش بشتيكو بروجا منطقه امنيه جي منطقه اولاد وردا مشاندن بهفش دنابرا تركي وامريكي ده داويد مديت كو حتى دولة أمريكية يعني دنافع خدا سياسات كريبون هدف أرمان جوان يعني تسليم كرين يعني أو بيشكيشي ويكرين وك جريسبي وك سريكاني ده أنجام ده أو يد دركت يعني إن هذا فرد شد بجاري كدن مرا جوارتنا ربازة يعني تبادل الأدوار مرا كان بيجا أفيش في أساس كرين يعني أمريكي دمكي ريفابرن هاجي روسيا وتركيا بهذا عين السيستم كودانا مشاندن في ذكنا أنا هدفي تركيا الفيرتشيا لكلاكا جوارتنا ديموغرافي ماركانا بيجا او تهديد كو حيا انها بدولة اوروبي فيها تهديد كا روجانا دنجي خوش بلندكا دخازا فاك يسانا الفيرج بكا منطقه اولا الفير افا بكا سر اساسي كو كاسن سيفيل نازحين كو تركيا جان دكين و دفي هرمي دج بكا لا اما تشتي كو بالا ما دكشينه او يا راستيغي وين نينه
ويا تاني هدف أرمان جوية يعني او كوجبر تاني حنجتنا أري أو ثاني الربازة وك حاجات بنا لأما أم دبني كاسي كنا برجي كرنا كاسين كو ب11 رباري كو 11 فرمانداري كو 11 شهر كني أم يرو عين الشخص عين الناف الورد بنا يعني الحر شيء كي أبيات تين شاندان تين ناس كريم فرمانداري كو ج باغوز در كتنا برای خدانا عفرینه جا عفرینه دالی ترکاره هدی دربازی و هرمه دبن يعني هدف أرمان جوية أفي كو أف كاسين كو نها أوروبا بتهديبين عيني كسي كون نهار ردك جيري سي بي و ساري قانينة يعني تشتكي برشاوة يعني مراب شاوة خوش ديبنا هدف أرمان جوي كو جنفة زين ذكرنا هزن منا داعش هزن منا هزن كو اف هزن كو بناوي مسلمانتي ين راديكال مسلمان سخته دخازن ورده جبكن جبرگو هر کس هنا نگشتی انجام خواهد ویده يعني دخازن في نها چما ادلب نه حتى نها يسكنان بري خازن عالي باكر رجلات سوريا چما ويدكن هيا يعني هنا نگشتنا مصلحات خايكو دخاستن herkes jin yani ha ali Amerikî diço zivre na amel ser raganzena dibinin heziwi le cadamane le şar'amane hezi nizam ev gawartini ku denaber hada çekin يعني نرنا وبا اجر روشا اميجن بكور جلاتي سوريا باليا كيف تشو يعني تشتكي هات فهم كرن يعني ممكن اكو تشت الادلبه شباب يعني اميجن او شتاين كو ايرو الادلبه بجهد بين درخستن ادلب وگره رژیمی رایان استراتژی دام پیش ین وان دولت هجومان شنو مرا کنه بیجه بشارو جوی ندیاره براستیجی روشا سوریه نه مرا کنه بندرخینه هر کس تدایه يعني أوروبي دولة أوروبية تدانا أمريكي تدايا حلف ناتو الرسمي بخاط تدايا يعني جبو روشا سوري روشا أدلبي يعني ألوزية كو سوري دبا مران كان في براستيج بنرخين يعني روجانا روش دوباره دبا تقلا دبا كاسن كومدي تجنال الحرمي وداري تشوا هيزك راد به هيزك جيود غير براستيجي أو تمعنا كو أساسات جيب سنكات يعني چارەسەریە vê heremê ya alî siyasî de yani heta ku niha destûrekî ji bo Sûriyê tê رز احمد ام بشه در باسی بخاله بم تمام رز زغروس زد در باسی گل تبم و بطيبات خوازم وی بپرسم جتا يعني شخوا هركز دزانه کو به دست بکرن آریش این سر با کروجلات سوری اید داعش جنوبا بجین بو جنوبا کتا نوا لب و تفگره بشک مزن جی چتاین داعش دقام بین ام بجین لبا کروجلات سوری رویان کو او جد انجام در فت داینا دولت ترک به ایریشن لوی داره هات بدست خستن بشک جوان نه ترکیه دیجه کو وان دست خدا گرتینا کو او جنها قاش دیجه لحلبه دست وان دا گرتینا لآلیه کدن بشک دنجی مروفت کاره هم بیجه در باسی جهن ولاتن وان بو تبی کو بت ام بیجن ورگرتین رسمی نه هاتن چیکرن جوان چته یان را اف چته به چرنگی در باس بون یان جنها او چته چه کاری دکن لبو تبگرن وان چنه متخوازن هین زیادتر هم بیا ببینیم. نامری جبیر نکه یک جی آرمان جا اردوغان رزگار کرنا داعشیه بود. بله. اردوغان ایدی نه تنه ام دویجن دنیا همین زانه اردوغان بر پرسیاری کی داعشیه و امکان بیشتر باف کی داعشیه ایکو داعش خلق خاندیه. کریاری اینکو داعش دکه نج کریاری اردوغانو ارتش وجودانه. چتی کو داعش نهاد که سرجیکرن انسانان، کشتن انسانان، شوتاندن و یا بره ارتشا اردوغان، ارتشا ترک آکو yani hov perverde hovane hati perverde kirin bere hani ser insane. Dağaş telmisi Erdoğan'a. Yani şagird Erdoğan. İca vakti ku şagird ha gihatna girtine Armanca ha nika pek bine. Jibu kanu Armanca ha pek bine şagird ha diyor varın rızgar kirin, varın xalas kirin. Esas yek ji xalên sereke ku erişin Erdoğan ser Bakır Rojatê Sûriye sebep esas Daesh bixwe. Erdoğan ve nika aşkara bêje. جبر جسارات اردوغان تنایا کو هزن خاطی ودا یان جبو کو دریا چتاین خورا برجاندین خاپک بینه جبر نها بالکش جی راستی یعنی هر چخواست ایریشتینه چکرین هرتن دخاتن پیش ده ام بیجن کومین چتانه چه داعشه چجی ام بیجن اف کومین دیتر یعنی کو ایرو بترکیه را شر نه ارمانج نه وقتی که مگوت وقتی هم دخونین چته گیدویم یکالی نخونن یک جه هدف اردوغان مگوت شاگرد خان رزگار کرنه جبو کو ارمان جخا پک بینه آدن وقتی وان ده پیشی از وی باوری دم اردوغان پیشروج ده فکره چه ده فکره
کردا و زاروکین عرب به هفته کشتن داین دجمناتی که کور دنابر کردا عرب چکرنه نام باکور روجلات سوریه پلیتیک آخا سیاست آخا چو ایره وری خسر همی گلین لوی علی لور هی عرب و کرد و سوریان و آسوری و ارمن و ترکمن کرنا یک بجبو یک آرمانجه در خصنا پیش یجی سیستم کی بیو آوی آواکرن و آواکرجی سیستم آها سیستم براتی گلان سیستم نتوا دموکراتیک و یا آرمانجا روی خسر بو فلسفه گینون یعنی نرینه گینویه و هر کسی جاره یکیه در روزات ناوین دا یه جمع کن بین دنیا دا و ملتنا گشتی هاین جمع هف و به هفراج به شوازی که باش ناو آرامی دا جیان کرن جاره یکی چی بو هر کس وزانه ایجا تکبرنا و هدف اردوغانه تکبرنا چی بو آیبا اشته کرد و عرب بک دشمن هف جبو کانو و پروژه تک بو و ادعاش درخه جبو هدف خواب بینه وقتی که زاروکین عرب داده پیش لهمبر کردا شرکرن داده بس یک چیز واسه سببه جبو که به دستی کردان زاروکین عرب کشتن بده به دستی زاروکین عرب و زاروکین کرد کشتن بده بک دشمن هف و دشمناتی 100 سال بردام بکه تیم محتاجه هنگ حسابن و هدف اردوغانه در کتنا داعش یعنی داعش راست وجه اردوغان دست اردوغان داعش هنه وانی که دست هی یکو شر دکن لهمبر ما اردوغان داعشن شخو دستم بجهانینا بغداد اللي ادلب مينا كهري مزن بغداد اللي ادلب ایدن مناجری چی مهاجری لجرابلسه وانا ای وقت وانی پر هنه دست اردوغان دا و ایکون ها شر دکن لهمبر قصده وانا داعشینه و اردوغان دست هنه راست وجه دست هنه و گرتنه بکارتینه ایکو در کتین رویانی جی وانا دیسان انجام ارشین اردوغانو چتین ویدو بمب باران کردن توپ باران کردن در دوره و قامپانا و حبس حتی حبسی که داشته دهی جبو کانو و فودا که آلوزی که درخه وانا بروینه وانا رویان جی خواه بلینه نکو جی که دچونه نه ایک وانا گرتنی برینی پرانکری هنه برنه هن جیاد پرورده کن هین جبو وانا چت آماده کرنه هین کارن جبو وان پیشروجه جبو هن کارا وانا آماده کن ویا تخطیط کری یعنی تزانینه نه چت دیدن یعنی از لازم چه بیجم yani mesela vakti ki Erdoğan diyor eski penaberin cem خواه بشین باکر روجات سوری تمام امم المتحده yani نتوین یک بوی زاروک کی اگر زاروک کی بپرسی از زانو به وقتی که که و پنابر بیو جی کی اکید لور هن کسی ده نه که پنابر بن کوشبر بن نتوین یک بوی و نزانه من آخه ام وردا چی ببینن ام وردا ببینن تو فونکسیونا سازی ناو نتوی یعنی منظمه دولی تو فونکسیون خود نموه دنیو داد نتوین یک بویجی تنه فونکسیون ارک هز کیو هوا اواناجی و سازیان گشتی خدمت و هزانات کن نتوین یک بوی نه پردوره که اردوغان وانا قبول کردن بده و سریکانی و گریسپی و مهاجر سوریه پنابر سوریه تی خبر اما لور پرسه که مرجی رایدار نتوین یک بویی و ایکو سروی کاری سکنه پرسه پکی خدا نوی آخه کده چون کت دوغازی یدین 100,000 انسان 200,000 500,000 کت که چی خیوره 3 میلیونی نکم ور کت که چی خیوره لب 200,000 یدین لور کده چی هوای جنال حسه که دبستان دا و لور گی پنابر بونه هنگ در باس بلکه عراق جبون باشور کردستان جبون کوشبر بون حساب و کوشبر بونه کی بپرسه جبو سر حساب به 100,000 انسان که 100,000 دب جبه کی چهار سری و بخوا آلوزی چکرنه نتوین یک بوی یک جی پارچه و آلوزیه یعنی همه ورن و نتیجه دا ملازمه هی سازی ناف دولتی نتوین یک بویش دیدا تو فونکسیون خود نمانه الا حس باشه برز نورشان شخاد وان ایریشان دادش کو تخیا کرن یعنی کلاک برجواندین کو هاتن زمان کو حوالا آنین زمان شخاد تخیا کرن ده انجام آنگو جبو پیک آنینا برجواندین خا این کو دبون قربانی این کو هر زیده دبون قربانی ام بیجن زاروک جن قال بیر بون یعنی تو کس حیانها لبلنبری بیه کی برتک ندانا نشاندن لی ام بیجن یونسف کو رخصنه کی مرویه آنگو رخصنه کی زاروکانه داخیانی زده دبیجه 25,000 آنگو 28,000 زاروکین اجنبی ایرو لباکور و رجلات سوری دروشکی گلک خراب داد جهان دکن باشه
ام جی وی اکی دزانن لی بله که ام جی ویا بپرسن جوا و همو کسان که نابینن گلو نشتجهن هریمن زاروکی نشتجهن هریمن بخوا دروشکی بچرنگی راز جان بکن یعنی گاوکی باشه کو اف زاروک وگرن ولاتن خو لی دوی چارسرین بچرنگی جزاروکین و هریمی راجی بندیتن يعني راستي جهات خويا كرنكو سازي ورخستن الناف دولتي يعني بالنيرينا هيزن هجمون حركات دكن بلكي د آخافتن دا پرخوش دا آخوون نتوين يكبوي يكيتيا أوروبا مجلس أولكاري يعني هن دولات صحافينيت دن بين نوف جران وما زالوا إيران أري راسته يعني پر جران دا آخوون پر تشت دبيجن د آخافتن دا حق و حقوق ددن كسين كو مافدار اما د داوی دا يعني د كريار دا و د واقعي كو امنها جيان دكن دا چت تدر خستن بالست حزارة زاروك ل يعني ل أراضية لدبستانا للجين كو جرك نها دبستانا دا خواندن بكرانا اما زاروك نها هندر دبستانا دا يعني جيانكي هري زحمت جيانكي هري يعني تشتين نمرو في تين سريوان تكرن يعني تشتكو پر زيادة بدلكو تي داين ذاتن زاروكن ذاتن جنن ذاتن بقشتي سيفيلن يعني سيفيل نها بست حزارة هاتنا كوچبر كرن دموغرافيا وان هاتيا جوهرتن جيواري وان هاتنا دور خستن يعني دولتا ترك دخوازي پر زراف اوسا مساجه كي بده جبويكو جيانه تنبكي جبويكو جيانه قدخه بكي الكردان والبراتيا قلان لهم يعني او موزايكا كو هاتيا تشيكرن ريفابريا خسر خوب خار ريفابرن جيانه اولكار جيانه آشتيانه دخوازي تنبكي بريا قتل كرنا جنان و بشتي قتل كرنا جنان يعني تمثيل كرنا بجسد وان يعني نها ام مديت كو تشوا بريز هفرين خلف يعني راستيجي شهيدة مروفاهية اوقس هفالين جن ينكو خو باراستنا روا لهمبر دجمناهية داعش ودجمناهية اف چتين تركيا شاردكن خود باريزن وان دكوجن بشتي وان دكوجن بأوايكي پر دجم يعني وحشي أستا وحشيات يجي دار باسكري يا راستي يعني تشتكو داعش دكر وان نها دكن يعني چه دخوازن مساجكي بدن دخوازن بيجن اشتا جن بخوا ام سمبولا جيانه دبينن دخوازن جيانه تنا بكن زاروك سمبولا پشاروجه دخوازه پشاروجه تنا بكن ذاتن هفرين خلف ريفبرا پارتیا پیشاراج سوریه بود دخوازن پیشاراج سوریه قدخه بکن تو نبکن یعنی اف بگشتی تی واتایا کو چا دخوازن بکن خطکی بگشتی لسر سینور ترکیه ذاتن اردوغان آشکر رابویا یعنی بفدی دبیجه کو اف باکور سوریه جبوی کردان نگنجاوه نمناسبه جبر کو صحراء جبر کو نظام عرض داشته ایش گرک کرد لیجیان نکن نمناسبش کردارا گرک عرب لیجیان بکن یعنی باشه کت خستیه ریوبر دنیای یعنی بردف که کو دل سوریه کیل کو جیان بکن باشه اگر وی داره صحراء دشته عفرین جی صحراء بو دشت بو نج کردارا بو عفرین کرد بو چیا بو چما دا عفرین داگر کرد چما دموغرافی عفرین هات گوهرتن چما نها او جالي عفريني يكو يعني قسمة جالي عفريني نهال عفريني جيان دكي چما بكريار او قص دجمروفي او قص يعني نها موسمي زيتونة يعني جبوي موسمي زيتونة الدنيا سرسري عفرينية دخرا كريا يان ويني قشتي بدن يان ويني تناب بن يان ويني يعني بقتل كرني برافاندني روجانا ام دبيسنكو جالي عفريني دهندر عفريني دا تقتل كرن افا چيا افا جبويكو عفريني او قسمي عفرينية يكو دهندر اخو خدا مايا درخيني وجبركو دما ادلب واري چارة سر كرن بشكلكي حمون نشتاجيهن ادلبه ينكو او مالباتين چتايان وعرب اردوغاني
گشتی دور دا عفرین دا سرکانی دا تل آبیا دا بجیبکی یعنی اف هگر تبنیره راستیجی فلاکت کی مروویه و حتی کداره هره و حتی کداره پلان ترکیه بگشتی پیک وره راستیجی یعنی مجاره فکراندنه افقص قل بهجماره کی يعني بمليونه قل باكور الرجولات السورية ده سيستمك خو أفاكرية چاندكي خو أفاكرية زاروك أبو 7 سال 8 سال بزمان خو دخوينن چاند خو دخوينن أو حمو كدا بچه وكدا تنببه يعني نممكنه اف قل وري تنكرن نممكنه اف زاروك انكو چاندا آشتیه چاندا آزادیه بهین کرنه راستیجی تنببن يعني اف بلان هين بردوام ذاتن اما و كدا بچه و روجن پیش دیاری ما بکن رز زغروس نتنه زاروك جن كسن نشتجهن هرمي جخا ام بيجن هري داوجي بريا چند روزان اكي بكي تندرستين و اوجي رخصنا كي مروفي يه امريكي ل ام بيجن سريكانيه يانجي لدردوري و هاتبو هدف گرتن تبي كنت زانين كو اف اكيد تاني يعني يانجي 5 كيلومتر جسينور جخت الشر دربو لهاتا هدف گرتن مروت كارا بيا تشاو فيلم بك تشاو بخنيم يعني بطيبتكو تشتي بالكش افري خصنا كي مروفيه برينداران درمان دكين اميجن زاروكان درمان دكين كار وشي خطني ابا شما هاتا هدف گرتن نا ام نافلت كن ظالم ديكتاتور يا جيم ديجن چته فانيك ام نافلت كن نمل بوشه وناولكري دويكو كريار يوان هبن هنكو ما وناولكري جبوا چتنا جبوا ديكتاتوري وك اردوغان تو سازي مروي يعني تو قدري خاطنه انساني جنا فكر نا ام بري سازيا فري بورما رينجرز ديفيجن اب سازي مروي سنوناناس بري ام جبير نكن هوا صوره كردي تندرسي اكيد تندرسي جالي چته وهات گرتن اكيد تندرسي يعني خدمت کی انسانی دکه بریندار ادنره هات گرتن به هوان هات قتل کردن وقتی که اکیب تندرستی اشتهی و صور تی گرتن و به هوان تی قتل کردن کسی جواب تو برسفه نده تو گوتنک نکرین دختک سر دوغم چتی نکرین طبعا پیشوی وره وکرنه نه تنه اکیب تندرستی کرد اکیب تندرستی ناف دولتی ناف نتویجی سنوناناسي اوانج بك هدف هاتبو هدف گرتن او اكيب امريكي طبعا بزانبونه وان چتي كو تكرن لباكر رجلات سوريا ال سوريا گشتي چتي كو تكرن گيب زانبونه ياتي دراسه كرنه نا لجم اردوغان جم چتي كاسين كو بس جبو انسانيتي کار بك جبو انسانيتي کار بك خير خاص و حتى دو ور هدف كرن ور كشتن وقتی که هوا صورت کشتن کس دنگ خانه که اکید هوا دو فکرن وانه سنوناناس یوارن کشتن دکتر و جشید و کشتن کس دنگ خانه که بکی ابنا مساجه که امریکا را بخوا کسین کتن گوروان فقط انسانی فکراندن که جمع هبه فقط جبو خیره که یعنی کار بکه که انسان بریندار خلاص که معنا خوانا پیشگیری قصد کن وال جم اردوغان چته وای ما وقتی کو پشتگیری جبکو هانا بخوا باش زان کو یک مروای د پاریز نو پاراسین وا شروانانه لدی جوی شردکن دیجی یک مروای د پاریز شردکن وانه کو تن برینداری وان درمان دکن جی جوان حساب دکن دوار کشتن جم وانا دوی تنبه وقتی کو نه وانا بیا سرکانی سلاح کیمیایی یک محرم دول یعنی قداخه کریه و سلاح نات شغلاندن فسفر سپیت شغلاندن نپالت شغلاندن زاروک جانی خواهی پارچه دن شوتن خواجوی خلاص کرد زانی خلاص و جبونه و امریکی و کی و برا بوا مازال جبو مروایی کارد کی دوار هدف کردن وانا دجمن مروایی نه و سندخاری نه هر چیزی بگه و بزانبونه پر باش زانون جبر کو بری چند روزا تلویزیون اج درکتن راگهاندن درکتن که وانا جبو بریندارا درمان کردن بریندارا هات نه قاده و نه چک دارن نه شروانن و نه چتکن تنه دکترن بریندار درمان کن لکو درمان کنیش بلنه درد خن دون جی gibi درمان کن جیوان جی دیاره بلینه و شورتینه آشکارانه جبو کره هدف اوا امریکا شخار وک امریکا یا جنبین سازین ناونتوی امروی اگر شخار وک درس که درخن از زانون کو واجبوان
اوه که مساجه که ازانون اگر جبو خواه تو درس در نخن ذاتن اردوغان و چته بردام بکن کاری خواه. برز احمد ده چند دقیقه داویه ده از بیشتر بپرسم به طیبت مجارا ام بیجن کریارین کو ایرو لباکور جلات سوریه بگیشتی تینه مشاندن به طیبت لهریمین داگیر کری چل عفرین چل سرکانیه لگر سپی یعنی تشت بالکش کو اف تشت اف کریار لبیش چاوین هر کسی تینه مشاندن اف یک وی باندوره کی به چرنگی لسر سیاست ترکیه لسر پلان ترکیه بکه ام خازم بینم راسته تشتگی پر بالکشم براستی جی تشتگو حوال درخان ریل پیشه خدمتواری بروواهی یا جی تندرستی یا جی اف پاراستنا کسی سیویل جبو درمان کرن یا جی روشوان یعنی خبات گمروهی ری پیشاوی گرتن اویا مساجه یعنی مساجه جبو هر کسی اردوغان و میدان دخونه یعنی بری وی نه تنی عالی تندرستی لهزین امریکی دا یعنی لهزین امریکی دا لدورین واندان یعنی مراونی کنه بیجه براستی جی حتی نها جی یک هلوست جوان عالیین هزین کو نها لسروی اردیجی در نکد و لهزین کو نها دولت اوروپی جی نها افتشتی کو اردوغان افشری کو بحقوقی دروی هدی مرحله حقوق جی درباز کریه و اخلاق انسانیتی جی درباز کریه و اخلاق yani وقت çawa meravice devletin yani iklimi ciran çawa ciranı hevin yani tani dagirkari şkora hedef girtiye keseki ji peşa nebine yani tişti ku bala meradikşine ku hatta naha le ev devletin nav netawi ev sazî mafin mirovayê nav netawi hatta naha ku brastici yani cana dibêjin wala dilê me va kesat şewte ev qaz zarokê li werin tenê ser zarokê Daeş didagîn ama ser zarokê me nadagirîn dilê wan nêşe ser zarokê Kurda li werê ne tenê Kurda jî hemû gelê ku li werî jî yani ev ya giştî zarokên û mafê wan jî jiyanê jî heye tiştê ku bala me ra dikişîne ku heta niha bi rastî jî ev nêzîkatî ku bi nêzîkatî xwe ya jî tiştê ku nîşan dide li ser vê miletî ti rastiya wan nehatiye meydanê ne heqûqî ne mirovahî tiştek nebiye yani rojane belki ev devletin Avrupî çalakî dibin meş dibin hêdî rastî jî asteng dibin rêl pêşa wan têne girtin tiştekî nakin lê ema ertim wek miletê sivîl ya jî ev partiyên çep segna xwe me re dine nîşan dan bes ama tiştê ku niha em dixwazin di vê rewşê de qetilam dibine silahên qedexekirî têne şolandin grupên tenduristî têne hedef girtin tiştê ku niha em dixwazin ji wan heta niha jî nekirine dibêjin walay em ê nizam eleqeta xwe bi tirkara qut bikin em ê çekal ser wan qut bikin lê ama lilesef heta niha tiştekî wisa nebiye yani em dixwazin di parlamenterê wan de ev tiştê ku niha dibêjin ji xwe re diyaloga çê dikin ya jî welezikê wan me dişewite atîfî nêzîkê me dibin heta niha te helwestî rast wek biryar di parlamenterekî de di sazekî navnetewî de di dewletekî de heta niha tiştekî wisa nahate gotin li ser vê esasî dewleta Tirkiye har dibûye دمي ماجي قال لك كيما از ضوي دخوزم فيا شتا ببرسم ريز نورشان دباكو حركس بيدنجا دباكو حركس آلي جرن بوان في إريش كل باكور جلاتي سوريا تي تشكرن لراسيج ديمان قال لك بالكش درد كيفن ميدان كي اوجي برخدانيا قال برخدانيا زاروكن باكور جلاتي سوري شخا بريا چند ساعت انجا ديمان كاتب بلاف كرن كوچاوا دوريين روسي ترکی بکبرانج آلین زارکان و تیه پیشوازی کردن. اف برخودانی ده همان وقتی ده چالکیل سری هریمن کردستانی ده بچرنگی روشا هایی و گوهره. هم خواستم داوی ده الوجه دار بکن. يعني افتشتي خياكرن كو هيزن هجمون تقاس مازنبن تقاس هيزا وان هبي وين نكربن لسر هيزا جل جوهري تحكم خويا داوي وك او دخازن وك تشاو بلان كرنا بكن جبركو يعني جل رجلات باكور سوريا ایدی اف 8 سالن فری جیانه که بونه فری چانده که بونه آشتی و آزادی بهن کرنه ایدی ناس کرنه یعنی گل براستیجی ها هگمونیا چاول سر گلا فرض دکه بریا نزان کرنه و بریا شدته نزان کرنه گل باکور سوریه ایدی یعنی در باس بویا ایدی گل زانه بویا گل دزانه کو جد سپیک دم قصده به امریکا را یعنی قبول کریه تحالف بکی آنجی امریکا هاتیه تحالف چه کریه قصد دست بکی دا باوری خو ندای امریکا کی
باوری خانه دا روسا گوتن باوری ما اف بجواکی بگشتی باوری تنه یا باوری به امریکا تنه به روسا تنه حتی نها به رژیم تنه باوری تنه به هزا گل یا جوهریه اف کورن کو جالیه زاروکن رجلات و باکور سوریه تین آویتن اوا مساج وانه کو باوری ما تنه دمه ام تحالف دکن دمه ام دچن ام تین ذاتا یعنی تشتن مجبور هنه ام دکن اما داویه دا هیزا ما جوهری تنه ام خود دسپیرن هیزن خوا ام دسپیرن قصده ام تنه قصده وک نونر خود بینن ام تنه یپگی وک نونر خود بینن و بوانجی ام بر خدانی خو بردوام بکن و سر کفتن آوا بکن قال لك سباس جبونة بريز نوشان حسين انضم مجلس عفرينة هروها بريز زغروس الهلدان انضم مجلس عفرينة وداوية دجي جبو بريز احمد سليمان اوجي انضم مجلس شيراوا قال لك سباس جبونا حاضر بونا ام بهبينا كو قال كسن كو نهار متنا مشاهدكن سود جنر خاندن شروبين ورقرتبن بله بينارن ما بفي اوايجي ام دجهجن ضويا برنامج خايا ايرو حيدنا كدن ببين عندنا بخير وخشيده دنباش